aume ala me odukomane ni mathuthiu weta mundu mwe na mbesa na kamuka we na mbesa othorisia mukau yele kwenda simbingi yangu kulie wena ngili 70 wena ngili 70 na kamuka we na ngili 30 mwena mbesa sienala wena ngili 70 na kamuka we na ngili 30 kana muka we na ngili 70 na kuwe na ngili 30 muka we na 70 na kuwe na 30 mwena mbesa sienala sa family kula kuinge kula kuinge muka we na kimeja kina 70 na kuwe na 30 na kwane na 30 na kena 70 mwena mbesa siena musiusuwe uo de musiusu wena ngili 30 ha kwa zoma hesabu ba mugawe na ngili 70 na kuwe na ngili 30 musiusu na mbesa siena mweka mwe nyonde musiusu combine musitinyi mwele 30 kuingala kuinge ila sienu ne 30 na ngili 70 man nyane na that thousand na my wife my darling my dear wife my chocolate my PK my avocado you are Dania and my ela 70 ivita kapo ijite family twina that 1000 and is 70 kwetu bia ba is 70 kwetu bia ba tinyengo bia nimbie Rio viene nimbie siebo tia Ayu denye kimedia kwa hizi zone hizo. Lakini ndizi kikwataki. Wewe ndizi kikwata mbele ziena at all. Na ngaka kwatia with ya njone kanu dictator. Tiwa. Kana ndio mondo. Nikata ni responsible enough. Yani you are coward. Mundu wena via. Ndio wala kwethe ya uisomea family na kwenda kwa atia mugawe na mbeza zia umundu weno jaki eno jata kibeti cha mundu boka alilika na kipi ni kwa kiwe meo kikwata wa kutuye kabe sindu withe yamunzani yone sindu nyoko betha ilanza na nguya anengeta la mwezi kutuye ka kibeti cha mundu muka kikwata wa be sindu sithe ya omu no kake kulumaniu wana ya na tissue chenda muno slivers kisika na slivers ni sita kwata wa kajibeti ya mundu mmoja roba kinukira lakini quality ya mundu meno ngineka ile wa mesani mundu myola less possible ola mundu umeki I think according to my understanding kwela we mundu umeki ni kwela umesia kwa wewe mundu wenge ni kwela olumia na kwitikela utume wanae na kwitikela yani kwa katwa zinda normally kumia ni kukwela mundu umeki kwela ta mundu umeki ni kwati ya hagizi yako so unaona tume otherwise but vile galati ndio ume ela twalikilie sai twetikela twathio mande ona kwa manana nzoka ya kwa manana nzoka atwika ndaka mande chete iye bau ala waendi yoga na changa mukazi ni nono kasamu changa mkona kwira wanakuja ni nanga yoga adata ni mundu ume kuthio mandewa so up to now mundu mukanda kindu
Kono wakati zake. Atol. We duka we. Ndoeleza na medo. Wazisia mundu muka wa ile kuona umbe. Ndoelewa na kindu kingi. Wasi other we na medo ma mundu ume. Ndoelewa na mbesa mundu muka. Dena kindu. Well uzisia umbe wake. Yes. To make up. Oh yes. Yes. One. Mokinele. Yes. Ndoelewa na mbia ona I account. Medo makune mamundu ume. Medo mamundu. Medo mamundu ume responsible. Mayona mbesa. Kui mundu muka. Mona umbe. Nina angili. Kibeti chawa kina angiliana. Na sisi hapa ikindu. Ikindu. Besa siba. Kwanza wewe ni mundu inapatwa kwenda usube wa. Ukwenda usube. Actually, wele utuma yuwe iki yake vitu mbeango. Ukwateseo musube. Yona angili no ya ile kwenda unietene. Vibaya. Mundu wea we are born to give. Dikasile kawi. Ndokwato angili ne udiwe ko. Blood dry ukikana kutumo. Na wiki yo idela ngunenge sio. Shoka kunenge sio usukwa. Angiliana. Baikendo. Hakuna kitu. Jona kibeti chakwa. Kiba ndoke. Kiwe yani. Lakini nye. Nese kenyo. Genomba. Nyaninya ne tao. Niwe wewe yani. Niwe yani. Undo kwa na tina ba. Tina ba ikondo we. Ndawe yani tina yenomba. Tina. Na tina ba ikendo we twe kai nuwe ba. Wako neta we mo. Ati ndiye nomba. Ati ndiye nomba. Niwe wa muzebi. Atamwe kaze. Ekaze moto. Na kisa meti yo. Tete yetene. Tete yotene. Ela to alingilieza. La tamu alingilieza. Ale tete hapa tuka ngaita tambua. Kuisa maneno.